Mina lento ngenza ngoba ngicela uthando, isukujabulisa abantu. Sanibonani ngiyanamukela ohlelweni lezindaba eSphimile TV1. Bakwethu uma uqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu njalo ukuze sindlondlobale. Ngithe udaba esilithola namhlanje bakwethu sithola udaba lika Dr. Khehlelezi uthi ke umzoba kwethu indumandumane yaduma ezizweni. Ngisasho namanje ngithi khala ngikwephulele ingane engakhala ifele embelekweni thubula amakhazini safa indlala ungezwe bekusabisa bethu kufa umndeni. Buza kimi imkhandi wazo ngikutshele ukhuluma ngegroup bakwethu zemali ke lana uthi ke sokuqala uyasola ngo25,000 kanti esinye usithele ngo43,000 kulandele esika 200k kanti ke kuzolandela esika 800k kubuye kube sa 3.8 million umajuluka bathu 4.5 million mamiliyoni uBanabas 6.5 million asithathwa noma ubani kufa isho njalo ke indumandumane bakwethu ngombiko wayo beudlulisa la kanti kokunye bakwethu uthi ke good evening ngicela umuntu nomuntu asho ukuthi ukuphi nendawo and yini office ukuthi ngikusize kuyo. Okay, if inkinga yakho iyawudlula umthandazo nayo inombolo yakhe uDr K ithi 0812541883 siyaya phambili bakwethu uthi uma unenkinga yemali okanye amathenda okanye umsebenzi uyawufuna ukuthi awutholi okanye uyasebenza kodwa imali awuyiboni ukuthi ishona ngakephi kanti ke na kwi relationship uyakwazi ukuthi alungise lezo inkinga ezikhona uthi ke siyakhuleka kukhanye konke makuvuleke konke okuvaliwe. Dr K inombolo ithi 0812541883 ithi ke indumandumane #share something big is about to happen to you bakwethu usho njalo uDr Khehlelezi indumandumane uthi ke bakwethu nimthinte lapha kwinombolo yakhe uzokwazi ukuthi unisize ngakho konke enidinga ukusizakala kukona nimfonele nim WhatsApp yatholakala na ku WhatsApp kanti ke akhona wonke ama product kuyena atholakala. Ngibonge kakhulu bakwethu mina ngiSphimile TV1 ngithi ake ngibonge ngithuba engilitholile sengivala nje ngicela ukuthi ningibambe video nelandelayo ngokuzayo ngiyabonga. Mina lenti tamae